mampong hema wonya nani matreme oh nana boyan nantuo na asara mbesa ye ono ne mampong hene odi kan ono bebia minim minim aduane apede ba ontonchi asema ba na abusua video ya wutie ehun asem kakra yi eye nsem a etimi etodwa wo abra Papa J Polino TV ebo modern interview this young man na according to my sources no yesi ni din nickname a odinam Ghana hanom no eye iron breaker and nsem a oka ni nyina kame akoyese woni asante mampong hema nana Agyakomah Difie ewo problem na pe ensem abrante no eka nyina kire se ase woni nana ankasa de personally woni ni any issue but on the grounds of MANHYIA Palace wo abra ye nyina asante nyina hema prekope eye nana kunadu yi adomoto so miensa sebe ni dot ye etodwa na the final day ahemfo ahemafo ahodo nyina ebepiem honom no abrante friend iron breaker yi ekosa asabi na nasademu no na oche se otwanani ehwe ne baabie no na chese mampong hema eye na Agyakomah Difie apochire nani bi de hwe na sebe mpeduasa empedifo menno esisum na so achese wo chire mu a chese na nanabuafu na nabufu a wo chese na nanabuafu ni nyina ene se pe ense mama owura ne eka no chese asante mampong wo hina na ne din ede nanabuahe anantuo na owo asabia sebe na osa empo se okwo anase edru adwabo bi etisi ase a eya na onse ahemfo no obia wo asa ema ne danso ewo amamre ne amane ekwa so enti nanabuahe anantuo ewo asabia na osa achese osi dwom na osa obia hu se yes ofri mampong ahemfie na eba na esense na nani ho nti na sebe woni wona eno nche se tradition no ayira anase amamre kwa so no asebia na anasa no ayira fi wiase ewo se dwabo bia sese no wotimi demonstrate anase owura no eye iron breaker no wotimi ko gina dwom na osa em obibia ho se yes asante mampong the silver stool almost timi a rap life ewo MANHYIA himfie na eno na iron breaker che se okosa aye no na mampong hema eye na Agyakomah Difie ne buafu na abusia yenko na de yenko video no emra yeba yebeto so ena misana na boahi anantuo mampong hina odi kan a odi brebra ma amane ama ne ko a ko dentira ko ya chichi se kutu edi ma silver stool because ye wurate na adwoma ori abesi anani abre senka mampong hina ti ase asebi otafra ko ne dombere ma odira ye wurati enti se ye sasa ni ye sasa chese mampong hina na na boahi anantuo ye bokwa akoto asuoso ni esuo fritete ura fi kro wi abe awi na bedwase enti se ye sa ni ye sa boahi anantuo na nyinya wanim dia ene na kontoti obu oku ohi akumana na mampong kontoti from abobonu a ya si ase pasa na wo ya to ne mra wasa mo bi amuna nanim yes wan na muna nanim masama na mampong hema wonya nanim atreme oh nana boahi anantuo na asara mbesa ye ono ne mampong hene odi kan ono bebia minim minim aduane apede ba aduane apede na eba no boahi anantuo krofo na eba no ompre so enti na bia mana ba ne sa minim dia meka na nko na wo se nana ai ohu video we a obekai nipo obesa ye okay we need okay so video no ena wonya bia wo hwe ye no abusua aha GH report yes na me kai wo se ye interviews enti se eye political se ye social interview ade bia o pese wonya media ni bi na oni di ehon komo no obetimi a contact me fa me mfidie aba wakache na me no wa be ye interview na bibi bia tima kama enti me number no 0549885339 obetimi afre me na ye di enkomo enti video na okohwe na abusua now this is me take you see in life if you are na ye wono sometimes utimi ye bibi na sebe ne ye na wo ye no wadwene so enam baabi sometimes ye nyina nipa we normally do something ye nim se ade no we are in the process of doing it but na adwene no intentionally di ade na chi no na eni honom
Enti even in our classrooms, and as I say, number B, yes, sometimes even if you are writing something, we normally say the hand is faster than the mind. In other way, no, obenzo timiko kase, the mind is faster than the hand. Enti sana nemani sitie. Enti it may be say iron breaker wo wasa, but na bia mampon hema ni die na ehwe but na adwene nyede eni so it can happen. And now you ready esi wasante mamu asante man nyina hema prekope ohema odimu asante man nyina the one and only ohema so nana kunadu yadom a otoso miensa na afiri mu. And in fact enya bibia na yes ne dot ye na enti no we are going to get ahemfo a sebe omuru ebeho yo ahemafo omuru ebeho yo wona empo eduru situation bi etese no na afi na omo so kai omo de so to them can say enti it's normal whether the guy in kind whether it's true or not. I'm not trying to defend asante mampong hema na AGYAKOMAH DIFIE. I'm not trying to defend her, but the issue at hand and say we need to understand that sometimes situation bit missy na wadwe no eni honom and obi nso betima fa otimi ka say ene enade na wo ye no na ebia wo srera na say ama o ye bibia ensem fata efa ne ho but maybe na adwene intention no enye hokora na ede ewo ewusia udeti iron breaker bi mniti ensem no wudi say how wo kan ensem kra che say ase woni maame no issue bi ana say woni ni wo case bi a che say or person or voice it out in the frustration what they take video no and na misana na boy here na ntuo mampon hina odi kan a odi brebra ma mane ama ne ko a ko de ntira ko ya chichi se kutu edi ma silver spoon because you rat na adwama ori abese na ni abere senka mampon hina ti ase bi otafra ko ne de dombere ma odira ye wurati. Eti say yes asa ni yes asa chese mampon ne na nabo hia na ntuo ye bokwa akoto asuo ni esuo fritete ura fi kro wi aba awi ne badwa ase. Eti say yes ni yes abo hia na ntuo na nyinya wani dia ene na kontoti obu oku ohia kumana na mampon kontoti from abobonu a yasi ase pasa na wo ya to ne mra wasa mo bi amuna nanim. Yes why na muna nanim masama na mampon hima wonya nanim akyere me. Oh, Nana boy here na ntuo na asa na mbesa ye. Ono ne mampon he na odi kan. Ono brebia minim. Minim ebia na apedi apedi bo. Ebia na apedi apedi na ebia na apedi apedi na eba no. Boy here na ntuo krofo na eba no ompre so. Eti na ebia ma na ba ne sa. Minim dia meka. Na nko na wo se nana ai na. Ohu video we a obekai nipo obesa ye. Okay, we need Abusia eti wo the video na wo say tie ye no wan kasa no wadwenkyere ene say do you agree with iron breaker? I don't know per nidia circulate o media no so no say your friend iron breaker and nensam a all no do you think say one mampon hema na AGYAKOMAH DIFIE wo issue dada ana say abrant nensam a all no sebe edi efata say okasa ensem no and see it's not like any other ohima bia o asante mampong hema asem na abrante ne ekano. Now let's ask ourselves say eba asante mamu hierarchy no mampong to say we are the second command in the Ashanti kingdom. And you know sometimes so wo ka asem bia so wo ye a little bit circumspect wo how wo carry words and the kind of words that wo choose. It's the iron breaker wherever you find yourself. I think say sabe be biem no be kire ensem ni mu biem a I think say can no be ye e na afi so no ye na nanom a sabe omo sabe ka video wi na omo beti ensem e bia iron breaker video no kra e bia mu hu but by virtue of watching GH reports so no and I want saka this particular video I wish say maybe empenifo wo do a omo so ben na no they will rather consult na say enchiemu bi wo ho a na omo de aba because for some of us no we can say we will sit down na obi tini baby na wama the silver stool no any monyam na aba form no enti ye besre se nananom so won chemu bi on pesa mo de maye omo kobisa
no mo enchemu bi a omo pese omo ni media na ebe share omo ne me be ye video no so ebe share I'm always available number no 0549 885339 yes 0549 885339 eti empenfo so betimi a contact me na enchemu bi ho a omo so etimi edi aba because some of us no say bibi say yensa ka yenso be ba bonteni abefa ya adwene na bibi bi etima ide aye kama honum. So once again say we NDC ni NPP ni CBP ni in fact we political person and I say obi bia na say wo bibi na opese obi grant you interview obi pese wona otwetwe nkomo efa sebe wonim die bi ho and I say social media nsema wodo a ekoso ni nyina you can also pick my number 0549885339 na a contact me me dem video beba na yatimi atenase yape ba bi ye hoye cool ni atenase edi nkomo na dia to media no so na obi bia so etimi atwonka yes abishia